Loyal golte ho tunia thusim in seidio he omi vaidya kitipa thusim hi in ama he Indian filma actor khat anahi in omi vaidya hi mun khat be a nanamu kha dio kata sane ama hi Three Idiots filma Chaturam Lingam ahi lole silencer rola pangpa khu ahi ama kerial chubang hoi chu ipi ati le tu a hi het pha hi lowa ahi tadem Bollywood a kerial kichai hi koi thep mo ai tadem ole nepotism je ahung hi jeng dem ama Bollywood career long chu aki chai de ki na ai tan hi phat chun ama hin India gam dalhan America anazon tan he tu ni hin hi che video a he ama thusim in seidiu he 2009 kum ki chai lang chun box office a film khat ahung so do in hi chun box office chu acho hlayeng tan hi chi film min chu a hi le Three Idiots a hi chi film a hin role nal ta khat an omin hi che Chaturam Lingam role a pangpa silencer tin zong anaki hai hi chi film hi omi vaidya dinga chu a film masapen an he chatur role hin tho apang omi vaidya hi chilai pha na dia chu Bollywood na dinga chu talent nei ta khanin ahum do in mejo sen chatur panla na bo chu ki holim nan amang ta win mi ho kinep na chu hi le ama hi Hindi movie ho a comedian tupita Hong hin te ti hi anahin film lang sanga het gil na nei hon ama hi number 1 comedian hong hi te jin te an ti bin hin la wang se dum ta in Three Idiot release a hi nung kum thum jawin ama hi film ho a konin amang del jeng tan a hi le ama chunga chu ipi mong mong sunga a hi tadem number 1 comedian hi nadinga ki hai te na hat ta a thai lai kum thum jawa itidana mang del jeng a hi tadem longdon ta khat chu a hi ole Amir Khan to akina azia chu film tho ding amu zoji lo ahidem ole nepotism zia hiti chu ahidem deisa tum deilan tum ho ji ahi jing dem Three Idiot nanavet kha ding jong ta san a omin hiche filima khu Chatur Ram Lingam khun Hindi phateke chan atho theipon filima khu abol thu jong ga hide lo ahe ama hin ata a jong Hindi pau hi atho thei be lo anahe adi ta chu omi vaidya hi India gamma pengmi anahi lo ahin chule India gama kisailin jong ana hikit lo ahe ama hi America gama California khopi a 10 January 1982 kumachu anapenga anahe apale aso pipa aniwa doctor hi gel hone mi ho gela chu omi jong hi ahung le teng doctor hong hi tejin te ti hi anahe hinla anu chun ama hi actor hidinga anadei sa ahe hije chun kumgup bep ahi laja konin anu hin acting anahil pantan hiti chun all in omi in jong acting bola mi ki pa sa ding chu athanup nakhat ahung hi do tan hitia chu athanup phat chun kumko be ahi lai hin America gama Marathi group chu ahin zo min acting ahin bol pantan kum som lali alhin ahin Los Angeles High School a Department of Arts a agalut ki nin hichimun ahin aman film ho ki semdan ahin zilin hichijo chun New York a film le Television Institute a agalut ki nin hichikoma ko nin aman film le television production akizil ki nin 2003 kumin aman graduation ahin chaitan hinla job lang sang hi atha anompon ama thanop na chu acting bol zo anahi America gama chun acting bol na ding to mun holin ahi le TV serial ho a neu cha cha panmun ho bo to mun achangji in American producer ho chun India mi ho chu to mun neu ho bo anapriji un anahi hinla alo theilovin hichi ho chu omi vaidya hin anatong ji in aje chu role len deu wang phat pi a kahin mu thei jeng khat le ti a anato ham ji anahi hiti chun ahung che chen awang jong hung ki tol hin tin producer Vidhu Vinod Chopra hin Three Idiot film hi anasim lai anahin hichi filma dinga chu mi thum an hol lai ta anahi amasa pena ding chun Amir Khan hi final aboltan adang ho mini ading chun audition che lai ta anahi omi loi ho khat film ho a thusim anasunji khat an omin ama hin Vidhu Vinod Chopra to zong na an to form sa anahin ama hi omi vaidya koma ahongin Vidhu in film khat
asim lai ahin film min chu 3 idiots ahi audition che lai zong ahin hi ji chun nang zong naga pate ma pha hilo ham atitan omi chun hi chu aza pha nin ahung nojin aji chu ama hi hindi pau kim lowa ahi ke hi kon hindi filima dinga e pan sa ding ham pau zong ki them lo tin anadon bo nin hinla India chu angai luma main ahi aneu laiza India gama khulchina ahung ko mule Bombay khopi chu agawa ale le ji in ahi aloi pa chun demo video khat thot po povin atin demo video khat anna thonin alang khatna haizong ahai mil ahitan 2007 komin phot lovin director Rajkumar Irani office akonin call ahung tan ama chu audition pedingin ahin ko tawin hichilai ta chu omi jong India gama aum pet anhin Rajkumar Irani office agalun chun Hindi pau bong hem lumin atho in hichikom muna ana numei khat chun Hindi pau atho dan atho hoijep din avel velin ana sejin phat chom khat jobin thank you atin che thei tadin asei pi tan ahi omi chun auditiona hi kafel ahi tai tin akigel tan hinla phat chom khat jobin ani ve nadin call ahung ki tan chule office adingin akau ki tawin dialogue khat asay sa tabin omi chun vidhu Vinod Chopra in anasim film muna bhai MBBS sin khat atho in abet sa tan ahi hichia ko nahin ama ding chun lolhin nakot chu ahong ki hong pantan ahi achai nan 2008 kum chun final call ahin mutan ama zong aga chen ahi le filima director Rajkumar Irani to akimututan director pa chun omi ko machun 3 idiots a dingin actors tendo ahigam tabin nang zong audition napi ahoijin hije chun nang role ding zong akisema ahi hichi filima dinga apoi mo laita hong hiding ahi hichi rola hi na pannom le point thum nanuk ngai ahi ti pe tan khat na chu tunia ko na Hindi pau na ke chu thei ta loading ni na chu Hindi film ho na bet loading athum na chu nata sa chu kg group na su tambe ngai ding chule sin ho shooting akipat na ko na gang chela na wet na su rom ki ngai ding ahi ati pe tan hichi film ahin omi hi America a ko na hung kile mithau ta khanin mu thejin an omen chubanin college kai chapanga ahong pangki nin omi hi la izat ham khat jole jinei dinga ana uma anahi hinla hibang offer hoi amu jong chu downloading jong anompon hije chun director pan point thum ase yo se chu anuk pe tan ahi ama vet chu kg group lang hin ain sutamin film chu shooting ake pan tan ahi college part ho chu IIM Bangalore a shooting abolun hije chun aman jong ha sata in avet jong asul hom ki nin ahi film chu ahin tho chai tan film premiere ni a chu EP anasu ham ga veu hite 2009 kum premiere ni ho hin Amir Khan Salman Joshi Madhavan le adang dang ho chu mizo sen ahesu occasion hinla omi vai de chu koimachan anadon povin ning chong khana hin adingin ahi silencer apang omi vai de in Hindi pau bonglam luma atho ade se na mantri pa to pe na holim na pha aman no ho chu ave ho chun ave nom thei le tawin hichi film ki chai chun mepin omi angai sangda nu mu thein ahung tan abang khanin autograph athumun abang khanin dim akila api un eti chun mepin a kimbel zengon bathroom che nading se chun nidan ke lang asulu jengin ahi zan khat sung chun Bollywood a comedian tha khat ahung peng do pai ngal tan film khat se in chatur ramlingam omi bai de chu a career a lolin na ahin nei pai jengin ahi asu na zan in a phone jong chu aging non jeng tan abang chun ahin ki pa pi un abang chun ama ho su a interview dingin ahin kobun casting actor ho sangin jong ahong min che joy ti thei khop ahi tan filima party len abol no howa kauna amuji tan film award function ho azong best comedian tin jong het na ahin nei tawin producer hon jong ama thusim akichojun ama ko machun ache ji tawin chule sumjong ade zat pejeng dingin go sa ahi ji tawin omi chun film len thoding
ahin mupantan amagela chu Starlin ta hung hi ding akine na chu hung lo ding hitam tin anikinemin ahile chubang din mun hoita neja itida na omi kerial chu hung ki chai de jeng ahita dem aje chu ama hin an het team lo ji le decision akila khil ji hin best comedian actor hi ding lai chu tun atup lo hing lovin among del jeng tan ahi 3 idiot alo hin jo hin omi hin film len tam ki offer anamun hinla 3 idiots a role bangen sin chu anahin sumjong atamin chule ato khompi ding ho chu Akshay Kumar John Abraham Ajay Devgan chule Abhishek Bachchan ti ho banga superstar ho ngen to ato khom ding hinalai a fees le sum chu aven sign wang chu abolin hinla ama rule to care anabol be set phone 2011 le 2012 kumchun ama film li ahung so in khatna chu dil to bacha hai ji desi boy players le jodi breakers hichol a khat tai lovin adang se flop anahin hicho hin ama kerel atong khama matan hije chun aman jong tukal filima dinga sign akibol teng le gel to che anga je ti hi ahin ke gel do tan hinla phat anage sang khatan ama film lizen flop ahong hi phat chun ama kerel jong chu akichai de reng tan film producer hon jong don talo hiti chun jan khat ka sung mama in ama kerel chu ahong ki chai ki tan ahe nato ding jeng jong amu zo lo phat nin America gam azon kitan ahe 2012 a konin 2017 chan chu industry a konin anamang del jeng tan ahe 2017 kum chun middle game B grade film khat ain tho kitan 2018 kumin blackmail lima jong mu thejin an ki ne kinla hiche film te ni jong chu flop ahe kitan hije chun Bollywood a akin na jo se jong chu akichai kitan alang khana 2009 kuma chu omi hin ji an nei ahitai aloi no min chu ahile Mrinal Patel ahi ama ni hin chani ane honin ama acting career akichai pha chun director langsang ahin fan ahin laki nin 2022 kum in Marathi film khatna director in ahong pangki nin omi hin them khat atho anaki chip sa je hi hen lang hile tu ni khwa he Bollywood a best comedian actor inay mai theju anahi loiti ho tunia omi vaidya thusim isayul chu hichan chu hitahen lang achai nage e nangai pi hole tanti nei lawai na support jing ho na chung chiwa ki pathu kahin seje aban teng thusim tha khat to kimatu ki taw hite damsel chi tawin nabonon ki pa e